Ngase Kirki Studio da Lengshin dun Library si Eduplus skills da career coach oina library ba Roshan Khumukcham ni ahan wakta da Roshan boy Kirki Studio da amati Kirki Naharolgi Khonjel Thorum da taram nokchari. Thuramjari. Aduga ngase gi Hiram Nahasingna Matou Karamna career choose tawgani haba Hiram sigi matang da haitare ko samlappa wahaudo oina ko gi brief introduction haijaga tra mate matang han thambina ba haijari. Akoi career haibase hanadi career se khoi family da karigumba mana tawrami ba thabak chu matungina akoi tawina sana sa ba ga sana dum sa ba haitare koina choose am later ba haitare ko adigi independent matung legi di akoi job khala idana ko aduna kamaina tawdino haina khaga tawla idana ad hojiki ayamana akoi gi sehi kuntrani fugi mawang digi top career option haitare si se 7 career options da samna habida koi doctor medical tamba degi engineer oiba IS officer oiba lawyer oiba saina sigi top career options idang oina torme ba but hojing matam sida koi career sing say varieties of careers mo 300 ki maya sida different options mayama or masidagi ano mayam lak to riba adu matam sida koi different option mayam sa leirak matam sida koina chumnagi koina hanagi waklon na to ya da haida yan mani na suppose piron nama lei sakpa habi jikande yam na leibda kamai kama khandai no gaina yam lei da handa ilei khalai dunum leidana aduna si topic se okhina school college su yam maru era patammi ba like to aduga chanana tamak paga ja maru ba si career choose have say khoi yam topics am na important oi ba mi amagi life ta ko maduduna hayeng sei humbu humra bu chaturi na ta si bu dama adu career chatui ne ba aduna chumni cham dam na like tamaga solution ba ya da matang or pa gi damak ta si choice am important na have sima thamdani amada yam ne manu ai se aduga akhoina haidi manipur lai ba Nahasing ayam ban haijaba tare career ma choose tawgena khalak pa matam se class 12 lor ba matung sitan hena karam line da chatkani kari technical line tamgadra general tamgadra habana chingba hoi class 10 lor ba matung da 11 12 tagi hona tongan ba stream da badi khan badi haure but akoi class 12 lor gana amu hena precise oina magi career gi lambi se choose to ba hobra haina khanjai aduna matang sida aise career karamba line da choose to gadage haina khanba matam sida koi tambam khangda bagi mina tamnai ne hek tamjan bagumba adudagi de tamgai tamuraga aise kya sana da ba male sigi subjects ga kaina ga sum khalakpa gumsu yawda bana te hajariba aduna sigi matang da di Matou Karamna khoi specific oiba line se kamaina choose to kani adu matang da su khajik hin haibiramu akoi student ama oiba gi face ta haidare ko face ohum thona khai doyeba ko ada akoi last ki face de khoi sehi tara mari de na kumathoi bi su oi heba ko ada tara mari de na kumathoi se kamain to ge da tara mari shukalak pangkan sida idi class 9 ga tamakan sida khoi ai gi important oiba mi je alpha person hai akoi koi ko alpha person se kana no heba kan ai peers in heba ada angonda hana set of kari dog de no haina lep hold gadi as a peer pressure haina mala leidra adu is an impact to have se aduna kamai to ga kera choose have se kam ga ni hoge ha matam da mana sahi tare nipan mapan so ko size de gi school na natraga parents na different exposure pi do ne have pi da kan sida mana baba si de pam de mama si pam de na pam da ba mam khatura kani na ta ka pam mi have ba tak na ana oina pung phane holder ga di yeng ba khadu da man sus to tam ne na tra aduna tra yeng ko na sus to holder ga na yeng peer do na pressure lak ne ba aduna quite important oina career choose so how was di exposure pi was 13 years do lo he go do ba haitare 13 years da sa gi peer pressure do sagi lak ngai du da nang di swain to do mani habigi wakhalon ma aduma to draga su samna habida ai jing wangang ka pa me ko adi wangang bagi career do kam ngang di no di different like ko adu gi career do ina ai focus to ye ga habise ma tu ko ina 14 years ka su kan le ho do ne na draga di en le ho draga di 14 15 years 16 su kan de peer pressure do la ane peer pressure sa career dam na ti ko ai option na gi haiba su ya ani to be as peer pressure ko ina kwai maru ai se ko musiki 14 degina 21 gi sida peer imana ba mem sida adu duna kamai lead to ra sa ke haiba do aina khangma mathau time natraga di ai angang sa out of control like ne and not only for the career my personality do bege my behavior do bege adi malan sa beba do bege digi mana anything apa do ai phata bo ai ko adu di ai khut later na ko so that's important aduna sa gi career choose to was sa gi expose sa bibi ra ba aduga 14 years sur pa sai digi mana chwaina suma area sida tawgodong ni haiba do hawgodong ni haitare amada yam nungaje ko gi chahi 14 15 surak pa haise ko class 19 ka ba dai bu gi marak sane ba adana anga oringai digi 19 ka ba phosidi akoi mamam pa ba singna adu si oheningi gaina ga wish te tawjaraga anga gi masa du nadi pamira pamdira habase phajana hadi khangda bagum ba matam su adu gi stage to da adumain oibra hena khanjai hoi adum khara ma budi si oidia de na adum class ability anga oringai dum khalak pas yaram gani ko adum leire aduga ngasai school ka ba matam se school ka ni yum da like pa ba khoi gi adum
atop haidok pangam da base sigum basi sudum thengna bran khale maroina class 5 6 ka karadi 6 7 ka karadi class 10 gi hana thawai wa ba adumaina haidi aduna tongan ba different activities taw bahar je hoi satra khara madi tawi khara madi tawdi aduduna haijaning se karam ba singdano koina exposure tawraga koina try tawjaga dori se aduga matam management hajagadra mayam gi smaina akoi like maram da hidana yauna bu hona ba aduga atop da so mu yengna ba hona ba try tawna ba hona ba si matang se da management na chingba gi matang da sikitang ga thambiramo yam zawa question ni ko hoyi cc amna khoi ma thautai hai dare ko ani ma se changdoi ne ba aina like tam se board pe khatha badang na te ha na tra ko ai career sim na ba tammi ne ko aduna ani maksi ma thautai hai dare aduna ma thauta ba se kamai dog ya ba aina sai class 8 kuma sai se in decision amni low re na ko low ra kan se da aina madu gi decision do phasana low re for example ko ai angang sai football players so ai ga di world cup yaw na ba ina listen low wi na ko adagi any sport tagi manipur masai sport am level ni na mai adu dream am do ya na mai na ai ai mana sai class 8 na maganda different exposure ma am do dagi mana choose khatogani plan A plan B plan C whatever adu lay pham di thoina ko ai ya hog si ya bagai na di lay pham thoina aduna sai class 9 10 11 12 se profile building period haina ai profile building sem doine ba aina sai gi anchor na habi ba tam da khi sai class 12 lore kana magi chakki doina tra chakki do ba area do kadai da chatino habdo aina yamna serious wi tagdi world class best university institution na to ai khwai chana ba aina pami bedo adu try to ding na tra chumna gi to lega thopam lak ni habdu yade haba aduna sai gi magi adu gi university na to ka college gi magi demand adu or magi emission gi demand bi aina ka market ki demand bi adu demand ozeki profiles mana career du gi matungi na sai 9 10 11 12 sida aina sem ho mo thong ta hai ta sem ho tong da khina khi world gi best university tam gi ha ka hai ta gi mana sai academy is very important academy se khi madu thana da biya de kai no di madu knowledge am piduri ne ba ko subject tu matungi na ta ani shi bada ai extra curriculum se mathong ta de ne ba aina tawningi ba thabak tu gi mari leina ba extra curriculum khara tong da biya ro ha ba so it's a part of the education gi part ne ba se madu du na angang du da my experience am piduri ne ba aduna for example I say international relationship that I about suninge UN na suninge haina dream do na tra adu ta ga in class 9 ka ba ga namda aina hoi di model united nation gumagi program wi yauru ba this extra curriculum na tra okay academy na ten is very important for building up the yes I ko adigi mo aina sai for example university khara na ko letter of recommendation requirement la idana ko aduna sai ai school du gi oza do na ma se angang se lai tan hait ba dang na tana ma se ko atop thabak sing da su yam pai ko liga ha gi matungina khala matunda oza ai recommendation tan ibu ha kana mana kamai irakani ha ba do mathok tai ba bai khangna ba gi dang ibu hopi ha ba do that's the adu di number 1 ate adu maduna di kere oi dong na te ha ba ko adu ga ta sing na gi to ge ha ga di process na tra adigi mo angang sida statement of purpose na ko yi nang na ke si oining is kari gino ha ba se si po se hana class 8 9 digi ko na sum my beloved my mind and says the beloved to ga di 12 lore kan mayam tong nei to ga di my statement purpose yam wang de hai ta ko adigi si pull up se semak pa matam sida sai class 9 10 11 12 sida same doine ba adu ba ta board exam ne ba lady se aduna sai board exam gi bekhat parak pa matam ai 10 hek loi ra kana 11 ka ba gi sai for example 11 kana ri na ko ana 11 ka matam dang sai oi june lo chalai ro ko july august september sai tha hu mari se si da mana tammi ba do ki exam tha na ba gi tam gi shun na te ba sai content no phasana pa do ni plus mai sai career option am do adu gi kari activities yaw ba ya ba gi habs do ni ani la adi mo class 11 gi mai exam mala kan na tra adu la am da gi tha hu mari de gi pa no concentrate no academy na tra adi 12 lo ra kan 11 lo ra kan mo 12 hogolak gi tha hu mari do adu gandu da semo ding ne ma adu sai bio data ma yeng pa matam da ko india ra su ko NEP la ko batungi na angang se selection of base status academy na ta ba atopa mayam si mathuk ta ra pa hai ta natraga di some academy do na ko na pa mi ba quality do phangma wa ta hai ta adu ka makha tarak la chani akoi gi manipur khata na ta na context se akoi country yo ina su natraga na global go ina su sum laidiba angang sing natraga na ha sing sida kari thengna bi ba lai ge sumaina career choice ki matang sida hai jaba tare akoi india gi na di dum manai ba akoi manipur to ise akoi mainline india ra to ri potune na to ri ko except few students hai ta ko family adu masing am yam na te da na aduna koi manipur su dum yamna khangba hi ba me amagi parents magi masa masu me am di dum akoi general talks yaw da bi da dum moi thokam to we dum adwaina india gi chap mane hai tare aduna india gi any akoi na dum copy ke na te pula ki system do chap mane hai tare ko aduna sida koi yam koi manipur to ri all india am to ra ban natra aduna madu ki su yam khena ba leite adu ju sai akoi da
for example Mahabharati wari tadra aduda sagi Donacharya na mai machanupa mai machanupa ki mangase mana like tambi matamda bhimna adu tambi ba Arjuna adu tambi ban tawdro natra yam customize oidrone tawamda banate hama ado uziki after independent la kan sida khoi sagi general education gi systems e khoi British na India da labor oina puthok na bagi system oina implement oba du gi impact to nebo su la isi Manipur da shu amasu India ya to pham da shu hanli adu torom de na raise la ka man education western education la pa have do khoi western gi man do wa ne ba but India gi oina labor puthok na ba same education system na trana again to roga khoi su dum run to ba hai tare do hojita bu gyan tarak de gi khoi ma do change to ma thau tai have do ne ba aduna India gi CEO me ama khoi aso companies da amana India CEO oiba sing se basic education se magi Asian level bukti ma India da fazan lang yak ayam la tawra ga shu mana US la sala kana mai company magi Microsoft ki company Google ki company CEO me am oina tra moi se mapham ru salaga education ama tam me haitar sumna gi tamebe India tam baduna ada thabam tawra kan da ma CEO oiba nati haiba system ama updation ama tawra matungda sa masters level or double masters ka tawra matungda ga my system to upgrade to kana adu gi oiba ngaming ba quality budi leizera ga su madu oirak na ngamna ba gi different mathu ta ra ga akoi sama kana na followers oina bi tamak pa system ni tra kana gi amana master oiga koina servant oina bi tamak kutam ne tra adu tam bu loi tam ni na tra ada ina master oi hai di kitang system mathu ta ra adu gi potu na mu western da tam ba gi na ta moina advain tam kana CEO oiba gi wan ha ba ana ki mi khuni mak ti ma loi chapang ngam dong na te US chapang na western Europe chapang ngam ga no advanced country chapang ngam ga dong na te ko aduna Manipur da shu sagi do madu gi system do aina tamning ba college do oiba oidabi but ai angang natraga ai sama risk lo di yaro haba system ru changi changani ba tamane ba any college xyz na ma tamane ba ko Manipur da hire ga su but adu system da hanagi system chali ba su ko but adu system do da ai involved to ragani but ai risk lo ra aina gyan ta da ga madu risk lo da ba haba ai matung ilen ko ana risk lo hai ta ga di oi like academy du gi tammo but extra khara to mo thuk ta ra ne adu gi pot gi decision making do la ka dong ne haba adu gi pot awareness to like ga di ai kamain to de no amana gi country gi democracy ni haire ko democracy is the quite maru we by the people quite maru we in khaleba ai di rule by the people have ne ba adu have di miyos khuni magna countries rule to hai gi dong ne have ne ba chumi ko ada akoina sai gi pyramids se khoi top ta akoi ning thosin le ramaga makha da loi le ramane ba pyramids se bottom sina khar chawna le ba pyramid nem na tra aduga democracy la ko kanda smaina dak ina khoi mathak ta na khoi people's le ga makha da sai gi readers le hen bagi dam ne ruled by the people hai ta ga di and all the people to understand how to rule the my family or the lakai hai ga ra khoi state hai ga ga sigi khayo hai bane ba sigi definition se aduna si definition hai bagi matung ina akoina sai skills adi personal development agi communication hai de si mathau start bagi da makta ne ha chumne gi like tamaga hidi follower ga di aroi dana aduna change to mathau tare ha dune ya noi se du ga hajik se 2026 se la ku matam se da skills yaudra ga de hingbang moi ha ba se la ebo thapak se ai se kai su thoina shima taw ha ba leitra ga su magi skill da le ga di ma se hingbang ngam gani ha ba do adune ba adu mata se ta haining se akoi gi skills yam na maru oi ha ba dune ba aduna akoi chum na general oina mamang da su phasana step by step pre plan tor ga lakcha da ba chum thengna ga sum lak ba missing makhoi da di skills e karam ba skills sing ja se yam na sound of career natraga zu kari taw sige chap chana di lecture bangam zada ba mioi sing hajaba tar skill development se kari da develop taw ba ya eduga kamaina career gi lambi amadi kamai shamza ba ya gani edugi matan se kitang thambi na ha moina akhi skills e learnable ne ba tamba ya ba hai tare ko ada sai ya khi 21 90 gi rules ki matu ina 90 times to what thabak se thi hai du ni ko ai kenoma porama to 90 times hoi ta ga di madu do dum ai skills develop to di ne ba adugi mamangda ai masi skills to da ba ya di have mindset ne han maru have hoi aduga another 3 months ka aina suppose ai say was tablatin matam ninge harane ko adamana continue tha hum tamaganda madum hai aneba adi master oina ko sai hum di sangdui ne bo any skills ma ta ban da ma yi hai ha ga ma tha hum je kan ma tambiro ba adum hai ne ba but madura master oi ge expert oi ge ha ga di ma adu da ma 3 years am ma thau ta ne ba aina 3 years ka do wi adu skills or 3 months to ai ka do wi tha da do ha bi mindset to adu gi wa khalon do adu din hen maru ha ba adu leitra ga di nang thaba phangina si tok salo hai ga di ha amu ani taru kulak kunthra to ga 90 times to dringai da to khiba adi amu tumi nam leiba adi ni sang ga nong to ba samna ha ba ko yi jin ga sala ga na ga snui tha ma ka sala mu tok pi lei yam to do
adamainaga sum haidi leina okay figure same ga na taka same hora ga na amu tok pi amu sembi amu tok party to amu chat pi leina ko adamaina sum to le ga di sagi kun janga ga skills develop to ngam da ba hai tare ada sagi kwai maru we se okay communication skills da okay presentation skills ko okay manipur da mathau tari se ko adagi amana okay recording to se anything okay written recording to se karigoma okay data maga leho ba khot ba me amma okay data da base to da ba hai tare okay na karigoma any discussion to ganda chumnagi general in discussion to ba data factor ga to da ba ayamana ko si okay haina bi win to we adigi kanom tawri thabok i hodana okay sum wai sana ba so okay na ayamana angang kya skills mathau tari ba no kya level da lady ba no percentage of skills okay suppose I schools da communication skills da moi kamba level lay no moi se kyam tham se kyam improve to hon na kai na sai ki measurement am thu dai na doctor no kai na medicine to mata na without diagnostic the positive pura testing to draga di norms na ti da ada norms ma tungi na mai parameters yo re ha kan na mai lep to ni na traga kitang wale ha ga di mai ason ba hap pi sira akan ma hap sira kai na loina sai fact and figure na tra adu ma gi fact and figure se kum ba understand or communication presentation skills there ki yamna ma thau tai ba ko adu ga na haina ba lay okay manipur da manipuri sing se okay nongsa ne kai na ha ba do te nongsa kai na haina ba do manipuri so ma tam ni na ko adu na okay nongsa sing si hunting do matam da tungan na chatni ha ba natra aduna aina tina madam da aina thopa ma nanga thopa ma angon henjala ka do ha bi attitude lai tra adu akhui myam si gi nongsa myam jak pullaga su lai bi ne ya aduna wo hingi natra adumaina akhui da adugi attitude lai jaraga su akhui myam se kamai hingi na ni nongsa ta ne ba ko reader ta ne ba reader myam se reader o bi quality ba groom to ba ai reader ni ha ga ya do na te ba reader safety quality grooming am to ri ne ba adu reader myam se kamai na mu how to group together kamai lai bi na ni natra adugi skills duma very important hai tare ei so India prime minister wala ge pare kamai oi dina habi skills duma age to real sibol ba energy 20 da satoi ne ba G20 da 20 country gi region me adola aga kamai pun din ha ba ge musula ak natra adugi skills e khoi de every manipuri sing da mathau ta ha ba nongsa ne hai ta ga aduna tabida skills ta dam da bida wakhan da nongsa ne ha ga lai ga di anu khanara ga khasona ga khotnara ga khasana ga lai ri pose yana mamita na u ba hai tare leadership qualities hai tare makha tarak padang lak chaning ba je koi manipur gi na ha sing sina khan bya ba career se koi manipur ji ga de chana zaba mong da hai zaba tare adu di kari di khan ba yai khan ba di loi yare ko alei ba gi loi khan ba yare okhen uri me am so the example ma hai je ge ko akoi gi manipur da akoi uji isam na hai ba da train la ani hai ko train la ai phare adegi train sina mo Thailand tan sakani adu sakani na akoi paw le tan re ko tong kan lak ting no khoi ka de no do la abane ba almost yora bani aduga maduduna atan sakhi dore habigi matam conflict lebagi khara adugi khathing da ban wari ni ko samna ha train se la e ko train se ta proxy mal goods man por ani por ibe se mafam da thamdui ne ba adi warehouse am thamdui na tra adegi mo madugi por ibe train na ka bus am sai na pugi ni ge atoba train am hap kini sigi sinu logistic na tra train lak pai logistic na tra adegi mo aina Delhi da phama kan da sagi demand Thailand dagi ai posit uji ai ge uji se posit bathau dai ai supply chain am mathong ta da process supply chain mathang lai na ta aduna asai gi akhoi gi da logistic ki oina kaino ma lak tore hai ta ga di logistic electric ga shu warehouse management supply chains and logistic management se ai ki re oina no just the way I have was it become tamagana okay specialization in logistic and supply chains or warehouse management to be able at the mina adagi BBA ta me ha ga su adu tong ge ga na ya ya ba ada imani puda ta mam lai ta ga di okay South India se okay South India lai me as okay BBA ta mam become ta mam sing se okay supply chains and logistics te lo ya rong ne ba ada mo ya focus to ne ba ke no di west okay south se ya din focus to we ba ada okay ta mura ga na ga samna da sahi mo humari ka thawak sure ga da suma kan na mani puda ga kana gum ba gi company ma ya so ba manager ma thong ta ha ga di akhoi ne akhoi mina experience lai ta na nan manipuri we na dum la ta ba ne ha adon khoi pothang do khoi na oi tam ne ha ba trak thob do oi ga adon oi tam ne ha na tra manager di oi roi na tra asigum si focus to be khoi manipur sa na za ba hai tare adigi manipur gi khoi na pau ta ba kan na khoi atopa agriculture horticulture sericulture ka ba ze yamna khoi gi me ma thong ta ba khoi manipur da scope ne hai tare do khoi na yamna focus di oi da ba hai di sigi area se khoi na like se tam kan da dum department na thabak shu ba ana ko oza mo oi ba dagi leite ba entrepreneur oi na
lakpagi has a sericulture entrepreneur ge the agri entrepreneur ge fishery entrepreneur ge have say yam kan ba oida hai ta carry option oi bana ta ba khoi sum ai farmer mo oi na sum oi bi type to sum labor gi type to labor hai ta re and for example ge sericulture se example ni ko sa sericulture se khoi na magi tha ba gi m lai re ko adigi magi sai ko kun lok thop ga ni adigi mu ka je to ra ga na mu po semi ne ko sema kan sida sai gi magi weight yam light oi da adu but value of that sari am same se ba mani pugi mu ka san to ga sari ma khoi tour si da khoi same khoi ke to ra se ba ko adugi sari se magi price di am high value oi da ada akhona transportation to ga na mani pu da gi suppose flight to pu bo da anyway pu ga na mangon high value phang have on the light weight na transportation the cost layer right but high value oi la ada akhina sai gi alu adige acho ma khoi yam lumbo weight oi ba sing si di mu transportation so weight law ma tam na mani pu thok ma tam na yam high price na ta ba khoi black rice kuma se high price yon ba ke no di atop bam phang da bani na hai atop bam phang da ga di akhoi libi roi ba ke no di khoi high price yon dam na tro transportation roi chaki doi na ada phang da ba gi akhoi na sai gi black rice akhoi ni ma so khoi di hawi aduga akhoi da na ta bi atop ba se phang da ni na madu gi high value yon ba ka su ga ide ba aduga transportation cost me am se loi na tro kan but aduguma nataba su so kana focus to we aba we career high tare we agri entrepreneur say we or fishery ga say am thina to haninge we manipur gi oina aduga we manipur masa sing sina amu aina personally hining badi we aina poksabu wane manipur da but poi se garai do no ba p3 minute but p3 se ai mane ma p3 se ai sanabiya hamda usi ama migration usi se we si da manipur da paira me amu russia sa kre to dro aduna whole khina leibi ya globe na tro globe se ai sanabam ne haba adugi mindset se akoina sagi manipur sida aini yeng kan da manipur gi mai map sida lei ba mai ching question la kan da yam nungai ba yam na comfort zone na ma lei bugum to wa hai ta ko akoina akoi yum si gi mathak da ka khla kan da ai sak yeng ma matham da ko ching loi question li na ko ching gi wang ma da ai ke su wa khan yam khalu de ba ta yem ga na ching sai na tra adagi we da yam nungai na tra sa ba ko yam nungai na tra aduna akoi yam na comfort zone da sum lei ba dong to ba aduna akoi si gi ling da ba khot pa am yawe ha ba ching pot am di lei aduna sagi akoi gi p3 ha ma se ai gi p3 da ma poi se mani budang na te ma poi se na tra aduna p3 se pura ai growth ne ha ba gi mindset ma to ka na sana ba ha ba se ko important ha ba ma dish lo bi ba ada mani pu das la ka do ri ba ko gi fast ai ha gi ba la ka do opportunity sing do adu gi na to ba adagi mo sagi mani pu da ka gi sagi high end product pu thok pa ya ba in for example agriculture ka ha ba do atop se me am len ni ko adu gi mo me am bamboo to am pu bamboo da ko gi high end furnitures pu thok pa gi mo da ko adamai na ko value added to ha da just product am pu thok kan pi na da value added to ba se important noi ko su mo me am aduga technology da su ko na ujikan da di ko na mani pu da lai na ko global gi job sing se ko pham na thok to wi na ko with the internet high phazana lai da bani na ko aduma na connect to su kai di ha na mani pu lai da su na ma pan sat pa ha ba do that is an option no na to bi ha si ma to wi si da ne ha sin hoi yam nungai je aduga makha tarak da lak chaning ba je hajik se kolkata da koi career coach earn so lai biri aduna ngasai tongan ba naha sing me am lak piram doi ne ba adu makhoi sing marak ta gi sum moi ga thengnarak pa da gi hai tar experience oi na hai ga tra ko gi wari gum ba ma share to ba da adum kana ga ni ga khan ba nungai ga ni ga khan ba dum wari le ga samani dang share to biram akhi sum ai loina pa da ko anga ma ko gi anga ja ani hum sui ko moi se kamai to gi hai da wangang mu da luk thar ga sum ngang nei ba hai tare aduga moi gi parents sing sina di yam na phaning ba aduga moi da thabuk ti to hai ga dum ya ba hai tare ko ngon na mai na parents na ka hai ga da nang na sem da di nang ga tong ina da di angang se kamai to di no kai na hai ba admai na angang khar lei ji su lei ri ba ko and moi sing se akhi gi matam yam na sangi but moi gi da gi angang si na response pe ko se akoina kanom tong si ha kan na hoi tong si sar hai na response ko da manam ikai ga so hoi tong si ha na pirak pam lei dina adui matam du ne we to ri se na natra ga di tawat chim de ga di ya de na ko hai di masu mai mature am oir bani na ko angang sing masa mak tin na tram ne adagi amana kamai to gi da angang khana aina sum magi kamai to sum hang ba kan si da angang khana engoni lap thok ki ba lap thok no hona ba hai ta re ko adu kan se parents yaung na lap thok ba hai ta si thengna da bana te ha ba parents ina mo lap thok tra ga di angang je pusale ba ade angang sina lap thok tra ga ju parents pusale hai ta re naksana ba hai ta re ko sigi relation sima labor ga di sa yi career coaching ama to matam da guide ama to ga ba long term guide ne ba na ki counseling hoina khoina anga ma la ga ma si smai to si ha ba do adu shu lak ta bana te but ai khoi plan di khoina coach ama ha ba de mai sa yi 5-6 years ki plan ne ba adana plan do to matam sa da khoi variation me ama phangi hai ta re ko aduga angang khara na ka mai to ga ha ba da ta di da ba ai hai sum lo di lo ba but
ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕꯅꯦꯕ ꯃꯦꯟꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯨꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯥꯂꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥꯗꯨꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯠ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇꯨꯅ ꯑꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯅꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦꯗꯅ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯠꯂꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯅꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯕꯠ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 50% 60%ꯁꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇꯪ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯐꯅꯕ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯋꯦꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯒꯦ ꯂꯥꯁ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯗꯤ ꯌꯨꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯆꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯀꯅꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯕꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5% ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯆꯩꯅꯥꯅꯦ ꯖꯄꯥꯟ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯩ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ 5% ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ 5% ꯈꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ 5%ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ 55% ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ 55%ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 21st century ꯍꯧꯖꯤꯛ 2026ꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ almost 60% of the economic business worldly business ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯒꯤ epic centerꯁꯦ ꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯁꯦ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ epic centerꯁꯦ ꯃꯥ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯆꯟꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ impactfulꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ 55% of the populationꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯆꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯃꯤꯗꯤꯌꯣꯀꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ 60%ꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ 55%ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯆꯩꯅꯥꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯏꯠꯁ ꯒꯣꯏꯡ ꯇꯨ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ 55% ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯚ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯖꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯤꯛꯇꯪ ꯄꯤꯛꯑꯒꯁꯨ ꯂꯣꯀꯦꯂꯥꯏꯁ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯔꯣꯁꯟ ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ